هیچ میدرسی خراب شا راځو شابه فارم ډیزاین ته راځو فارم څه شی ونه نور سره لیس باکس ونه لیس باکس ما د تیش په شان دي مین فارم ته براسو ها و ان شاء الله يبقى ده براسو لیست باکس براوا چیش براوا شمس لیست باکس ده ځای کې بیټریک next دام کولای شو لکه فارم او دا کومبو باکس ورکړل دي دا دی زما ایران سره چارت مو ویلو بیا څنګه به چارت مختره تر چارت بیا راوست next فارم ورکو مطلب فارم کلاس ورته وایم چې فارم 1 2 او بل security form table swim 1 next and then finish us right click وکړه دی باندې build event code builder and then okay if if list समझी तो नहीं dot list 92 dot value equal to quotation the cheese से form 1 सर quotation then do simply dot open form quotation come from form 1 else if list box 92 dot value equal to quotation the cheese receive form 2 then do simply dot open form come from form 2 else if list 92 dot value equal to quotation the G sir is security sir quotation then do simply dot open form come from security form else if list 92 dot value equal to quotation the G series table 1 then do simply dot open form come from table 1 बल जी जो and if बल से बनूंगा security form security form अब आपको तक equal to security form by security form इंसान तो उस पे नहीं कर दिया दल दरासा form 2 रावे क्या ना रावे दरासा दानी की राय सीधा कर
for the distance. Form 1. Security form. Close. Table 1. Servo class में हाँ شاید डिज़ाइन तरह से बल मुझ दगा गद फारम दे इस्तेमाल वाले से लगा नंबर दफा ये लगा साइज वो कवर ओके लगा ब्याह पे जैसे कि रासन द लिस्ट बॉक्स वाक़ जैसे कि दादा से ट्रैक करता है 12 tab Gonzalez tab shell tab Dwavish tab Salarish tab Burvish tab Atavish tab Swayamdi Dir Rudyr Say so. Next we finish. Right click the lab pencil some system will some Left or some. okay. Dal daraz urdu है lab wala some dot font size equal to list 94 dot value. So इसमें आप कलर बस अगर आप गोरे तो मुझे इस्तेमाल गोरा बस मार ज़्यादा तो तरीके से दराज से नहीं जा रहा है दराज से राइट क्लिक font size څنګه چې نومونه لیکو اوس اوله نشکره هغه بدلته په دې ځای کې او لیکلي وو په دې ځای کې اوس راسه Dar scroll ce se nevoie ăsta cum ați chiar apege să facciamo. Ce este cu? Da, scroll bar ăsta ce să faci pe la numărul. Oh. Dacă este acolo rămas chiar ceva la acolo. Oh. خدا به دې ولې دا خو ډېر راځي نه دا نمبر یوازې دا نه دا د یو شروع کېږي باره زه تر 200 پورې کوم لیکن مایکروسافټ چې جوړ کړي دي ګوره دوی جوړ کړي دي هغه تر څو پورې دی 2 پورې دی ګوره دا लेकिन दम रिसाइज की गोरा सही सम प्लस और फॉन्ट साइज हम मुर्तज़ा से इस्तेमाल वाला है सही है फॉन्ट साइज को हम फॉन्ट साइज खारा हम इस्तेमाल वाला तो क्या कम बॉक्स अगर भाई वो दाई रिस्पॉन्स करा के अगर भाई ड्रॉप डाउन Termoplastic? हाँ? Control زائد زي بل چلو كمان شدا text box رواقه مالتا right click
properties this ورکم lab او د سم دې ته ورکم خطرہ سے ولیکه کمپیوټر سایز څونه باید یو پروګرام درته جوړ کړم چې څنګه یو پیج لګوای منیو کلر او شان دا شان راځي دا خو د خیر وایي استاد اوس جوړ نه دا اوس موږ څه سره شان دی وو روان لیکن دا شان به جوړول سره دا بیا باید دا کې څه باید بدل شي نه ان دا معنا چې مثال ته چې را کوډ باندې د څنګه راوړم ته باید به څنګه راوړې چې ولا دا موږ د سبق چې کوم باکس کې د څه کول مثال یو کروز بٹن به څنګه جوړوم یو پروګرام لپاره لکه دا سره بٹن جوړ شو ولا دا شي کار نو ته په کنټرول باکس باندې پوهې اما کنټرول باکس باندې نه پوهې په پټو سترګو روانه بیان ګرځي سر مخاطي اوس بالکل مرسته دا پروګرام جوړول اسمه تا چې شو کا ډیزاین ترازه دراوه کوم ځای کې کښېږده یا لکه ټیب کنټرول چې موږ استعمالوو فکر مو دا ټیب کنټرول مو یاد دی دا نو ویل دا ټیب کنټرول ټیبونه چې موږ کې جوړ کړل موږ ته سم خوند نشته دا ټیب کنټرول اوس د دې دا ځای نه دی دلته دا یې څه کا دا مې څه کا دا مې څه کا دلته ټیکس باکس راواخه ورته صحیح شو دا ټیکس باکس څوم دی رائټ کلیک وکړه پراپرټیز ته راځه شلم دی نه اوس دلته راځه دا ایسته کوي ځکه دا په کار مې دلته راځه ټیکس باکس واخه کار غواړي مطلب چې موږ راواخیستل تیاره زه سم غږ نه کوم مغزه زما خراب دی که زه خراب دی اوس دلته راسه ولیکه 1 12 13 14 15 16 شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوویشت دوهویشت درویشت څلرویشت دېرش صحیح شو درې دېرش څلور دېرش پنځه دېرش ها؟ کومه دي څلرویشت څلرویشت به داسې کړو دلته به څه وکړو دا به تر هغه پسې یو څه بل راکړم دلته دواړه پنځه ویشت اووه دېرش اته دېرش څلوېښت دوه څلوېښت څلور څلوېښت شپږ څلوېښت اته څلوېښت پنځوس صحیح شو دلته سي نیکسټ فینش ټیکس باکس دویم دی شلم و نه ټیکس شلم و
font size सही सो उस रास पर दे बंदी राइट क्लिक वका build event code builder okay the word text shalom dot font size equal to less box sumo salary dot value plus is save वजदार आजम मसाला अंदाज मा सर पेज थे ना वजदार मा सर पेज थे दा टेक्स्ट बॉक्स बदल जे जाई सको लगा मतलब दा स्विच जे लगा पेज बन देना वजदार आजम लिखा अच्छे आप कोडम मुश्कवाल अच्छे लगा ये शेव विली की चीज़ ठहरे के लगा वर्ड वस मसलन दंदा लिखा अच्छे वेलकम टू माय कंप्यूटर ट्रेनिंग अलाइनमेंट का वाला से लेफ्ट राइट सेंटर ट्रेनिंग सेंटर इन सा फॉन्ट साइज होना है मिसाल दोनों प्रकार यदि जाए कि बदल रहे ना आप तो बोली कि शॉर्टकट ये दाद फोन दाद नहीं आसान चीज़ ओ दागा तो पार में हम लागू दे जाए कि दरिए तो ना प्रॉपर्टीज तो दिया राजू पूरा उसका प्रॉपर्टी दिया वो इधर दरा से चिश्ता तो टिप दरा से स्क्रीन टिप दादे दत्तर तो बोले कि चीन font size you can apply to your text सही ना शॉर्टकट चीज मिसाल W plus CTRL plus W शानदार शॉर्टकट सही है ना अब हेल्प टेक्स्ट समोर का वाला सी मिसाल हेल्प होता और क्या हेलो यूजर दिस इज द साइज सही ना डाक्यूज के दावर सरान वो इस तरह ये तरह से सही दी वैसा सही ना दाची चीज़ एडिट लिस्ट दास्ता लिस्ट डिफॉल्ट वैल्यू चौक है मतलब लिस्ट जन सर्विस दास्ता चीज़ पर डिफॉल्ट वैल्यू कलर रावल रंगून रावल सात संग रंगूना
دلته راسه په دې ځای کې هغه راواخله یو فریم راواخله یا اپشن بټن راواخله اپشن راواخله لکه ورته وایي چې ریډ بلو ګرین څه دغه رنګونه دي دلته راسه یو بل کلر هم سره اضافه کړه بلاک صحیح ده او بچې دي وایټ هغه څه دي WHI say the next اول کم دی ریډ بلو گرین نه next چی شي راشي چې بوکسونه راشي که دا بټن دی چی شي راشي دا چک باکس به سي ځکه دا لږ ځای ونیسي یا چې په دس باکس کې مو اخیستی دی څنګه دس باکس کې زه شوم صحیح راځي نه او باقي به رنګونه واخلو کې صحیح راځي دلته به راسه دس باکس به واخلو دلته ورته ورکړو چې ریډ بلو ګرین وایټ او بل بلاک بل څه شو براون صحیح ده next finish په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ belt event word builder and then دلته ورته ورکړئ چې if list نجرشم dot value equal to quotation د چی سره شي د read سره quotation کما جنسه وکړه بیا راته راکړه چې text سویم شلم dot back color صحیح ده equal to VB else if list that value equal to quotation the چی سره شي blue then text 20 dot back color equal to VB blue else if list نظرشم dot value equal to quotation the چی سره شي green quotation then text 20 dot value dot back color equal to VB green صحیح ده او else if list نظرشم dot value equal to quotation د چی سره شي black سره white سره white then text 20 dot back color equal to VB white this and bas na save it and then run it there was programmer answer Sarma class one पूरी दा हुक्म लगाए हां font color em kawale so dal darasu da be sada ko sere chini ke no de beza zor be orta zar ko ne beza
دلته راسه فونټ سایز یو څو ورته کم که نه چې هلته بیا به کتاب ډېر غټ نه ښکاري دلته چې ورته وایي پیج کلر صحیح شو او بل څه شي وکړه ټیکس دپاره څنګه کېږي دلته راسه بل څه شي واخله لیست باکس واخله ریډ green blue white ضرور دي ځکه چې بیا د سپینونه finish او دې لپاره خسته خو نه یې ورسره دا څه شي دی فونټ کلر رائټ کلیک وکړه بلټ ایونټ ته راسه فوټ فلټر ته راسه اف لیست چلو یک ډاټ ویلیو equal to quotation the rate then بیا چې شي وکړه text 20 dot for color equal to VB rate else f list chilyak dot value equal to quotation VB green green then text 20 dot for color equal to VB green else if list chaloyak dot value equal to quotation blue then text 20 dot value dot for color equal to VB blue else if less chilyak dot value equal to quotation this is white then text 20 dot value for color equal to VB white and if لا خير پیج لپاره دا کلر ټیک لپاره دا کلر سایز یې څونه دی ټیک لپاره یې څرګونه بس که ځئ ما بس